сирри муваффақияти хамири хуб. Бисёриҳо гумон мекунанд, ки агар ба хамир чӣ қадар маҳсулоти зиёд андохтед, хамир хубтар мешавад. Шояд дар баъзе мавридҳо лозим аст ба хамир маҳсулотҳои иловагии зиёд андохтан, вале на дар ҳама ҳолат ва на ин сирри муваффақияти хамири хуб ҳаст. сирри муваффақияти хамири хуб, масалан хамири ҳамакораи кулчақанд, ки ман бо он дастурҳои хеле зиёд дорам, ва сирри муваффақияташ на дар он аст, ки маҳсулоти зиёд меандозем. Обу орд ҳаст. Аз қадим ҳамин бибиҳои мо бо обу орд ҳам завола мегирифтанд, ҳам хамир мекарданд. Бо хамири нон албатта хамирмоя меандозанд. ва сирри муваффақияташ дар он аст, ки хамирро бояд хуб хелид. агар хамир хуб хелида нашуда бошад, бо он шири мурғ ҳам андозед, натиҷаи хуб намегиред. яъне сирри муваффақияти ҳар як хамир ва маҳсулоти хамирӣ ин хуб хелида шуданаш аст. ва нонҳои гӯштии ман бубинед дӯстон, хеле нозуку латиф омадаанд. ва як нишонаи хубаш он аст, ки бояд хамир баробар бошад. бубинед, як ҷояш ғафсу як ҷояш тунук бояд набошад. ва мисли ҳамеша дардаҳон об мешавад. ҳамин қадар бомаза аст. обу орду равған, дигар ҳеҷ чиз надорад. ва албатта каме муҳаббат. бе муҳаббат ҳеҷ чиз бомаза намеояд. То дидор, дӯстони азиз ва нӯши ҷон. Вообще люди до сих пор не поняли главную причину бедности. Самая главная причина бедности – это жадность. Любая форма проявления жадности на слова, на улыбку. Почему нам в исламе было сказано: много делайте садака. И садака – это не просто деньгами. Садака не только имуществом, а благим нравом. Просто позвони, спроси, как дела. Просто улыбнись человеку, поздоровайся с ним. Любые твои действия, благие действия могут расцениваться как садака. Так люди же стали жадные, они жадные даже на доброе слово, они жадные даже на улыбку, на приветствие. Сами же не понимают, что это все против них устроено, что твоя жадность говорит о твоей неготовности к деньгам, неготовности к большим деньгам. Из-за того, что ты не готов, к тебе они не приходят. Самое первое, над чем человек должен работать, это щедрость, исключение скупости.